Hi kwini ka va G1 ha ka va G1 so luma kam okay se famba njani so okay okay all right thank you. Alright, so today it's a weekend and ya kasol makam namun ya kunamza Kasol makam. What did wasol makam? Ayikona. How the TV? How the ngoma leyo soli makam? Aye. Bote juane aye. Nakatitmel ko lad. Nakatitmel. Esa amor Elagoterante, ay. Esa amor Elagoterante, ay. Say akama lamulele ya kamdabula. Solma kam ilago interview Gingirkani. So let's go and see what the day holds for us, man. Ay kai sinto basile. Kai santo tomati, se basine. So inkaro kahle ku hi pembela la opembela na yini ya weekend ya kahle la Giyani robot ipuri ina na baya malamelo Heistugan ya hlangana G1 ka G1 channel kuba ibona interview yakho na Amitika Manda Gingirkani mi ayibona ka G1 channel. I think yeah, you go there and subscribe to his channel, and also mingaribala kuthi subscribe ka channel ya hina ya Mandla Gingirkani. Yes, I guess dos mungatitmel alright manukti minta lahleka la mkhomi xikolo nghena makhasi mkhomi mani ku ri mali hayi ku mkhomi majita mirina I guess doors buy doors man you couldn't cover G1 so makam okay I find get minat mask mus. You have your mask on. Yeah, make sure you put your mask on, guys. We don't want to. We are scared of koro. All right. So by Salawan berry batiba laju tumakon. Oh, kontrisha kungarbo ndri mavoko. Ngarbo kawasi ndas. One. Ay. So you guys might be YouTube. Me go na enka YouTube. What I did? Oh. Yeah, I did. Triple X. Ah, that's YouTube. Programa competição mostrete na. YouTube. Oh, ele tá bom. Sabe que tá. If you keep come Davule, guys. Okay. So mean for my dad. Oh, okay. What did you get? Bangan food, sharp. Eka stores. Mengarval, kamu check out ku Manda Gingirkani kumishani nkanelo Gingirkani. Okay. Kuya interviewiwa mina. And I just also interview mina. Ile wa mtavula ngoba ka YouTube. Mita TV live kid. Imdavula ni kona gravel kula ka Mr. Post. Ifamba gravel.
la ka gravel ya ngena gravel ya ngena gravel kuna xithabyana lani ka dlaya gravel sibona so ta varela yini right inkulu okay we are within hi ngene ka mdavulo wala mane hi ngene ka mdavulo hi ngenile okay so lero hi famba straight ka ha ri kule nyana kame miri kwini hi lan'wa na vanhu ne ya la n'wana vanhu okay alright nkhinsini nkombo eka Sidors mi nga titimeli okay guys so we are here at Solimakamu's place hi fikile we are going in for the interview and if ku ya humela yini va byela ku eka Sidors va swi twangani va byela eka Sidors swi ta swi tirhi yeah hey Juan aye Minjani? hi Pukile Minjani? yeah so le studio xa n'wina Ya, hi ko studio xa hina lana. okay aki okay Bodzele Ya, okay mi tirha na vola ya. Okay. Na vona. Mi ta tshamela laha hi nga ta shootela kona. before time so wa mi vitane ka channel n'wina ku hi ta interview Hi mhaka ku mi dumini ene a ku na munhu loyi a nga ta mi interview vanhu va believe ku ngo mi tirha ku interview. actually me right because since sungule channel ya Nkanelo Gingirikani and interview ro sungula a ku a WhatsApp interview ma tisa ku xindliwa njhani Ti voice note. U sungula u ri na malembe mangani. Nkarhi wun'wana mi pressa mi hleka ivi mi kuma ku a yi fambangi voice note. Mi fanele mi tlhela mi pressa mi hleka ra vu-2. Okay. no nkhize xirambo vanhu nkhize ngopfu Yeah. You can see. So guys, so we are here at Solimakamu. Hi ta va kha endla interview va ta va kha burisana mina a ni swi vanhu vutisa hi nchumu ngopfu laha ka kona mune na baya na mati laha Ange mi analyze hi munhu loyi va nge i Majojo. A mi swi hleketi ku siku rin'wana nga mi tela kaya. na swi hleketa no mara mata ni twisa yini munhu loyi ni twaku nga ri a nga ni tela kaya a ni hleketi kahle ku nga ku ri Majojo Okay. swi endla mi kuma ku i munhu loyi a favor ku Majojo Oh yeah. hayi yena Hayi maybe yena, no loko o ta swi endla mi kuma ku i rhume yena Yeah, go xilani. ya xilati Pata sweswo mi swi vulaka ne Yeah. swi ni tsundzuxa nkarhi wun'wana. All right. Interview I know Irina Solimakamu. It was nice, I enjoyed. I feel like it was the first time ni interview aka YouTube, which is very funny because mina ni tago interview abantu. Van'wana va nga twa maybe no tsutsuma a ni tsutsumi voku a va hi favor vanhu laha handle so nkhensi ngopfu Solimakamu ku va a hi vitane ka ku hi ta endla interview a hi interviewa hina as Mandla Gingirikani tiphinile swi fambe kahle loko mi lava ku vona video ya kona kumbe interview ya kona famba ni mi subscribe ka channel ya Solimakamu G1 channel mi subscribe mi ta kota ku vona interview liya ku ri ta famba njhani vulavula swo tala ngopfu swin'wana swi nga hi bisa laha swi nga hi bisa hi vanhu mara hey hayi a ti vuya n'wana madi eka Sidors ku tlhele ki ri nyora ni khensile ku va mi hi rhambile hi Solimakamu na Solimakamu ahe Boti G1 the king eka Sidors salute mi nga titimeli